Assalamu alaikum, aziz teleseyirciler. Hashtag programması osishini devam ete. Siz düşünedersiniz, men hayırda yürep, bekim Türkiye dep sayasınız. Gemiler suvunun üstünde öz işlerini alıp bara. Kuşlar tobede uça, ama bu hırım aziz teleseyirciler. Көргеніңіз gibi siz böyle gemilerini, suvunun üstünde gemilerini koresiniz. Bugün ise men Balaklava şehrindem ve men sizlerge yerinin aslında gemilerini göstermege hazırım. Ve bugün bizim programmamızda. Akhyar boyunca yer astı kompleksinin haritası ve kurulup tarihi. Zavodның koridorlarında küçük torpeda kısmı. Объект 825 GTS-ның tersane meydanчығы ve gemilerinin tamirlenip yerleri. Triton 1M adlı küçük suvastı gemisinin sırları. Gemini koterip silahhanege yol atқан meydanчық. Озек silahhanesi zonasının mali bölüгі. Karadeniz flotuna bağışlanған sergi ekspozициясы. Yak 38 adlı uçağının şekli ve arsenalның tış azbары. Şerge kelgen bir insan özünün seyahatini bu yerden başlay, çünkü yerinin aslında olgan gemilerinin tarihi bellidir. Bu yerlerde çok şeyler yüz bergen. Biz sizge bir şeyini hikaye etecekmiz, ama bugün benim yaxşı bir insanım olacak, çünkü o menden de çok şeylerini bile. Вы посещаете сегодня военно-исторический музей фортификационных сооружений. Этот музей особенный. Его открыли на территории бывшего военного секретного противоатомного комплекса. Мы с вами оказались в первом объекте этого комплекса. Этот объект раньше носил кодовое название 825 ГТС. Его была задача – это обеспечить ремонт подводных лодок. Обращаю ваше внимание на эту карту. Здесь обозначена административная территория города-героя Севастополя. На этой карте желтыми огнями обозначены все гроты и пещеры нашей земли. Красным цветом обозначены все рукотворные подземные комплексы нашего города. Его замысел возник в 1945 году, когда все узнали о ядерной бомбардировке двух японских городов – Хиросима и Нагасаки. Тогда в нашем государстве принимается решение создавать подземные комплексы для защиты людей и техники на случай начала ядерной войны. Вы видите фотографии закрытой территории, а также схема топливного хранилища. Вы можете рассмотреть по данной схеме. Там до сих пор находятся две громадные цистерны. Их высота 15 метров, объем 9000 тонн. На территории первого объекта 825 ГТС был создан завод для ремонта подводных лодок, но основные площади завода основательно защищены. Обращаешь внимание на защитную систему первого объекта. Мы с вами оказались на пороге шлюзовой камеры. Она имеет 3 уровня защиты. Первый вот перед вами – это противоударные ворота. Они выполнены из металла, внутри полностью заполнены бетоном. Каждая створка весит 10 тонн. Раньше они закрывались при помощи гидравлического привода, и смыкание было максимальное. Зазор 2 миллиметра. Подземный Севастополь – это пещеры первобытного человека. Носит название Мурзак-Каба и Фатьма-Каба. Также есть информация в пещерном городе Каламита. В средние века это форпост Византийской империи. Справа центральная посвящена Крымской войне, в дни которой под Севастополем были прорыты галереи на глубине 6-12 метров. Они расположены в районе Малахова кургана и 4-го бастиона. Эти галереи до сих пор находятся частично под Севастополем. Их создавали саперы, когда вели подземно-минную войну. Также есть информация в этом зале о бронебашенных батареях. Они защищали город в годы Великой Отечественной войны. Перед вами информация о 30-й бронебашенной береговой батарее. Сегодня она работает уже как закрытый военный объект.
Это уже информация о средней подводной лодке «Проект 613». Она возникла после того, как изучили немецкую трофейную лодку У-250. Она в годы войны затонула в Финском заливе, была поднята и изучена. Но эти лодки уже как 30 лет назад сняты с вооружения. Их заменили лодки большие, а они по своим габаритам в объект уже не заходят ни для ремонта, ни для укрытия. Зеленая – это торпеда боевая, полосатая учебная торпеда. Внутри этого многотонного корпуса были когда-то механизмы и энергокомпоненты, которые военные раньше там все и проверяли. Но вам видна только часть торпеды. Она здесь была еще без боеголовки. Все боеголовки хранятся в арсенале до момента стыковки. Вот обратите внимание на эти первые 3 фотографии. Это балаклава советского периода. Это сегодня абсолютно неузнаваемая Балаклавская бухта. Город был закрыт до 1996 года. Одна из причин – это деятельность подземного комплекса. Если обратите внимание, на полу до сих пор сохранилась белая линия. Они идут вдоль стен справа и слева от вас. Раньше это был знак для гражданских, что от стенки до белой линии это была узкая пешеходная зона, которая вела на завод. По центру коридора здесь курсировали электрокары. Такие машины специальные, грузовые, которые подвозили оборудование с поверхности на территорию завода. Вот такое расположение объекта в толще горы, словно под каменным шатром, было способно выдержать прямое попадание авиационной и ядерной бомбы, если бы ее мощность была 100 килотонн. 5, 4, 3, 2, 1. Шымды ise bu yerlerde balıklar yaşarlar ama mına çıraqnen ketсеңiz бүтін yerasты дүниясыны көре білесіңіз. Bu yerге келмекті әлбетте тевсие етем. Evvel zamanları bu yerге түшкенде ajayip bir şeyler olup geçken. Çünkü gemilerini түзету yeri olgan. Ondan da gayrı bu yerlerde insanlar 7 saat çalışkanlar. Siz tasavvur etesiniz mi? Böyle soğuk yerde 7 saat çalışmak. Elbette bu insanlar bizim halkımızın ve umumen her bir insanın azatlığı için kureshkenler. Sizge meraklı olsa biz devam etemiz. Bu çalışkan gemi көргеніңіз gibi er bir түслері de güzel ve ondan da gayrı bu gemi 20. asırның 60. senelerine ait deyler. Onun yer astına düşmesi 40 metrini teşkil ete. Ondan da gayrı ne için siz şimdi düşünedirsiniz? Ne için bu gemi su astında yürü elbet. Ama teşkilleri var. Teşkiklerinden umumen alganda bu yerde de köre bile ekensiniz. Bu yerde aydaucular, oturgan aydaucular maksus kostümlarda su astına düşkenler. Bir техника суның içine kirgen eken. Ondan da gayrı bir anege aylangan. Ne için bu gemi işe düşürüldü? Elbette bu 40 metrlik astında razvedka işleri. Ondan da gayrı oturgan vatandaşlarımız nelerini yapkanlar? Olar elbette müstakillik her bir insanını kazanmak maksadında bu şey saklandı. Ama bu yerge kelgen insanlar özlerine annesine göre acayip bir monetalarını, kumuşlarını, akçalarını kaldıralar. Ama muzey xadimleri olarını beğenmey. Ama ne için bir kimse bilmey. Men de olarның sırasına koşulacağım. Ve oz böyle bu yerge tabir kere qaytып kelmek için bu kapıkna anda taşlayacağım.
Не қараңғылар деп түсінсеңіз, бұл ерлерні еш кімсе бөлмеген, çalışkan insanlarda бөлмеген, çünkü bu yerlerde jenk вақытында 12 gemi сақланылған, азыр олып тұрмақ керек olған. Ama bu yerler acayip bir şeydir, çünkü şimdi bu muzey olarak çalışa. Bu yerde ne yapalar? Elbette filmler düşürürler. Gemilerinin kırış yerinden ise bu yerge bir gemiler gelip tobege көтерілген. Bu demirlerini de görebilirsiniz. Onun nasıl vazifesi деп düşünseniz, bu yerde gemiler özek silahsымен bir-birine yapıştırılganlar. Көргеніңіз ki bu özekler bu yerde var. Onların uzunluğu tahminen bunu bakmak gerek uzun, ama aynı bu yerine özek silahı koşulgan. Koşulup elbette demek gemiler hazır, olar ise şun doğru çıka ekenler. Mağa yardım ver Alişer. Ama biz de bunu becerip olamayız, çünkü bu özekni saklagan yerge biz yolacakmız. Kapı ise aynı tarzda yapılgan, onun uzunluğu da acayip. Her bir şey demirden yapılgan, onun ölçemi 10 tonnanı teşkil eti. Tasavvur etesiniz mi? Bu şeylerini yapmak gerek, çünkü bu kolмен elbette yapmağanlar, onu mekanika tarafından işlep çıkarılgan maşinalar yapa ediler. Bu yerge suda, başka radyasyon şeyler de kırıp olmay, çünkü her vakit bu yerde tinçlik, kuruluk olmak gerek. Bu yerde her vakit aytalar kışın yazın 15 gradusunu teşkil eti, çünkü özek için gerekli olgan gradus eken. Şimdi bir acayip maketinin aldında bulunan bu çalışkan gemi edi. Rusya Federasyası'ndan 90. senelerge Қытайға satıldı. Endi gemiden ise bu memleketke bargan insanlar bu yerde istirahat, eğlenceli yerlerini tapabilirler. Anda olsun restoranlar, egleşme meseleleri, her bir şey endi o bir binaga çevrildi. Böyle cihazlarını elbette çalıştırmak gerekmiz, ama bu yerge kelgen insanlar özlerinin acayip bir kısmını begene ekenler. Biz ise devam etemiz. Bu şeylerini yapmağa benim küçüm yetep. Niye dep düşünseniz, bu geminin üstünde olgan alıp barıcı kalgan insanlarına öz buyruklarını berip. Bu şeylerde her bir hareket yazılgan ve becerilmesi malum olgan şeyler. Ama men belesem her bir şeyini bir tarzda yapmak gerek. Men inanam, çünkü şimdi jenk vakti değil, benim kollarımdan bir şeyler kalmay, ama bu oyuncak dep düşünem. Oyuncak olsun bu hayatımızda her bir şey. 21. asırda başka bir hareketler dünyaya geldi, ama bu o asırlarga ait olgan bir maşinadır. Kızıl Odaga kırdık. Bu odalarının tarihini biz bilemiz, ama görmedik. Çok insanlar görgenler, çalışkanlar, inkişaf etkenler. Şimdi ise bu yerlerde acayip bir sergi açıldı. Amerika Koşma Ştatları tarafından Japonya'ya bomba düşürdü. Ondan sonra yüzlerce insanlar türlü ağır hastalıklardan azap çektiler, öldüler. Bu hafta biz sizge hikaye etmeye hazırmız. Dıxat, herkes kapılarını yapınız.
Evet, men şimdi özümün gemini içinde sayam, çünkü bu insanlar öyle tarzda çalışkanlar, böyle aytmak için bazı bir şeylerini basmak gerek ve yerine koyasın. O kadarlık onların çeşitleri çok. Endi menin kolumdan gelecek mi bu işini yapmağa, ama adi bir işini de kolumdan gelmey. Demek bu işini men böyle koyabilem. Tasavvur etiniz, ne kadar insanlar, bekimde insan sen meni o yerge kirgizeceksin, yok, onun yüzünde bu şeyler yazılmagan. Ama ne kadar şeyler, demek bu insanlar bu şeylerini bilgenler, siz de tasavvur etiniz. Мы с вами оказались в одном из выставочных залов. Музей – это бывший сборочный зал, где проводили регламентные работы и работали с ядерными боеголовками. Была задача подготовить к стыковке. В этой выставке в стеклянных витринах вы видите большое количество моделей подводных лодок. Это все послевоенные проекты. Какая лодка может быть внутри? Вот перед вами очень детальная модель подводной лодки. Бывали случаи на флоте, что происходили возгорания торпед в торпедных отсеках. И вот одна из трагедий у нас обозначена в нашем музее. Обращаю ваше внимание на экспозицию. Она посвящена юноше. Это Борис Нечаев. Он здесь служил в Балаклаве на подводной лодке С-384. Но однажды случилась трагедия, когда его лодка была в Донузлаве. Это озеро в Крыму. Она была у причальной стенки. И в отсеке торпедом произошло возгорание одной из торпед. Все бросаются на ликвидацию аварии, в том числе и Борис Нечаев. Он поднимается на корпус лодки, пытается открыть вертикальный аварийный люк. Но потоком воздуха в ходе взрыва его очень резко отбрасывает в море, и юноша погибает. Без сознания он тонет в Черном море. И его наградили посмертно орденом Красной Звезды. Hayatımның son saniyelері. 27, 26, 25. Budakalarını oylamak gerek miyim? Bekim çok şeylerini bu dünyada yaptım. Yapıp olamadım. Ama bu şeylerini men oylamak gerek miyim? Bekim ne kadar arzu niyetlerim var edi. Yok, 10, 9, 8, 7. Men hazırım. Ama hazır değilim, hazırım. En yaxşı şeyler, men tiri kaldım. Böyle şeyler bizim vatanımızda olmasın, her vakit tinçlik, hükümdarlık sürsün. Şimdi ise men geminin içige yol alacağım, ama bu yerde sesler ne kadar ağı olmak ve özümü de köterip olamayım. Yatmak gerekim, ama benim boyum bunu bana vermiyor. Çünkü bu yerge kirgen insanların boyu 160 santimetrini teşkil etmek gerek. Elbette benim boyum 170, nasıl eti boyağa sıyacağım? Ondan da azgın insanlar olmak gerek, çünkü men böyle şeylerim, men bu yerge kirip olamayım. Ama bu yerge kelseniz hashtag koymağa unutmаңыз. Şimdi men Alişer güzel tarzda foto suret yapacak ve bizim rejissörlerimiz aytarlar ki men en güzel yerde oldum. Endi menim gözlerim temiz havаны көре, ne kadar olarını duymak yaxşı bir şey. Ama unutmаңыз, evvel zamanları bu yerlerde silahның son kişileri alıp barılgan, bu yollarda ketip anaqa barıp asılıp, sonki işler yapılgandan son silahlar denizge yollangan. Bu acayip yerlerde men de bulundum, siz de bu yerde bulununuz. Çünkü hashtag programması tarih izlerine nazar taşladı. Bizim programmamızı seyretmege unutmаңыз, çünkü Balaklava'nın köklerinde böyle kuşlar gibi uçacağımız.